पाउचेद युमफम ओइबा मर ओइबा पाउ खर अपडेट तौजरी कॉलेज एडमिशन प्रोसेस खुदक्तगी थिंगजलगनी यूरेन कोविड नंबर मोरगा खुदिमक्ता अवाब सेथिंग के पीरंगै चेरगा सिदा माहिरोय सिंगदगे ईसुबगी मौंदा एडमिशन फी हेंगतबा सि माहिरोय खुनाइबो थवैदबनी आइना लवे चेरगा सिदा तोगान तोगान बा यूनिवर्सिटी सिंग के एडमिशन फी हंथरिबनी अदबो मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादा लेरिबा कॉलेज में के एडमिशन फी असि हंथबगी मौता हेंगलकपासी यामना लेबक थीबने ममांग एकेडमिक सेशन द यावखिदबा फी हापलकपा मधी एमयू द डिपॉजिट तौगदबा स्पोर्ट्स फी अमसो कल्चरल फी यूटिलाइज तौद्रबा फावबा सही खुदिंगी छात्रसिंगदगी खोंगकतुना लाइरिबसी कक्ततगदबने हारिबा फी 1494 साइंस 1493 आर्ट्स कल्चरल फी चामा स्पोर्ट्स फी चामा यांखै असि कक्तत्रिबा फावबा एमयू की मखादा लेबा कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की अपनबा फॉरम थिंगजलगने अथुबदा माइरोसिंग सममदरिबा फी स्ट्रक्चर असि सेमदोकदबनी नत्रबदि मदुदा थोरकबा दायित्व खुदिमक लाइंगाक अबदि एजुकेशन डिपार्टमेंट पुगदबनी हाइना कॉलेज सिंगे स्टूडेंट्स यूनियन की तोंगान तोंगानबा सेक्रेटरी सिंग सही तौबा सेरोलमदा हाइरे मखा तरकपा अतोपा पाउ अमदना इंडिया लाइंगाक पैखलकलिबा राष्ट्रीय पोसात मा मिफुम खुदिमक हक्सांग फनबा थौरांगनि श्रीमती इरान हे इंडिया लाइंगाक पैखलकलिबा राष्ट्रीय पोसात मा थौरांग असि मिरोन बिममा अमदि मसाफु मसा फनबा खक्तनते माजे लेबागसी की मिपुम खुदिमक हक्सांग फनबा थौरांगनि अदुना थौरांग से मफुम फना पाइखत पंगमनबा खुदिंगी थौदांग लई आइना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीमती इरानी ना फंगदोखरे ngasi डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न सिंधुना पंचायत रिसोर्स सेंटर बिष्णुपुर पांगथोकबा राष्ट्रीय पोषण मा 2021 की थोरमदा आथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक यारदुना वफम बसी श्रीमती इरानी ना फंगदोकिबने मारा मखा तारदुना ममा की पिफुकनुंग द लैरंगी ममादा अफबा मसी ओइबा चिंजाक पिजाहौबना ममा मदि मसा पुन्ना मसा बो फान्दुना चिंजंग कैजंग दबा मियोय अमो हेंदुना जाति की ओइना मसा फबा लेबाग अमो हेनबा गमगने मारम मसला लेबाग असगी इकोनॉमी फानबदा असौबा मथिंग ओइगदरबा इंटीग्रेटेड ओइबा थौदांगने मारम मसला लेबाग असगी मिपुम खुदिंग द लैरबा डाटा सिंग लौकनरबा ट्रैकिंग तौनरबा अंगनवाडी वर्कर सिंग द स्मार्टफोन अफम से पीरगने सेंटर द लैरबा बीजेपी की नरेंद्र मोदी न लुचिंग बलका कमरे स्टेट असदा लैरबा बीजेपी न लुचिंगबा लैंगा कसना नौलो होंदोकलिबा राष्ट्रीय पोषण 2021 असि माइपाकना थमलिबा पांदमदु फंगनबा होनबदा जाति असि मियाम खुदेमना लौमिनसि अनसमाना अपील तौखे थरमदु चरुग याखिबा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन लाइसरम राधा किशोर हाइखिबदा करिगुंबा ममा अमदि मसाबु मसाबु फननबा थवांग असिना चौखत पलेबाक अम ओइबदा असोब मतेंग ओरखनि मरुवैना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट यूनियन मिनिस्टर श्रीमती इरानी लाक्तोना थरम आउदोक पिरंबासि चाउथोक सिनिंगाइने यूनियन मिनिस्टर श्रीमती इरानी बिष्णुपुर हेक जोरपग होई पानबा उसरा सिंह न्यू मिनी सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स बिष्णुपुर धागे इनेमिया कैम्प अमसु आउदोकी अमदि मफंगोइबा थरम पांगथोकलबा मतुंगदा राष्ट्रीय पोषण मा 2021 थौरांग असे माइ फगलसे हना फौजल पुबा साइकिल रेडी अमसु यूनियन मिनिस्टर मसा याउना साइकिल थौदुना साइकिल अदु हौदुना बिष्णुपुर कैथल फावु चतखे मेघालय की एमएलए कोविड न लैखिद्रे मेघालय की इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर सेंटर क्लास सन कोविड-19 न परम ओइदर लैखिद्रे टेस्ट तौबदा कोविड-19 पॉजिटिव परम थेंगनखिबकी मतुंग मोफलांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बहुत सिलिबा एमएलए असे ngarang mon gap ta laiba mahaki yumta laikhidabani aina mahaki imong monon phongdokle assembly official abuna phongdokpa matukina mahaksu covid ki vaccine kapthaba state asigi legislature tarit ki mangda amane hauki barising ani taraga darukta PSE ki chief engineer oiba thapok tagi potharaba matung politics ta yauki ba center 2018 da pangthokba state chege assembly bekhalda maflang set dagi mai pakhibane magausik assembly committee on environment ki chairperson oiribane Maragasi independent MLA asin laikhidabada Chief Minister Conrad K. Sakmana awaba phangdokre magtaraga lisingani taraga nipan ki assembly bikhal batung haujuk phawada laikhidaba sitting MLA masing mangasure mahaki mamangda laikhidaba sing adudi Congress ki MLA ahum Raymond Marak David N. Nongrum amasung Dr. Azad Zaman amadi Speaker Don Kofer Royne Clement amasung Don Rupert na patang sina lisingani taraga nipan amasung lisingani taraga mapanda laikhidabane abade David amasung Azad na chaliba sahi asida laikhidabane Abram dahau kiba pungkun mari asida miyok chamaga marfuga ni pandaw na COVID-19 positive para matheng na bagaloinana Meghalaya da COVID-19 case lising humpodra tare chanipan humpodra tare yaure aina senior health official amana pangdokre Health Services ki director aman wan phongdok pambathungina au kiba pungkun mari asida miyok tare makata na sikhi bagaloinana State asida hujik phawda laina asina maram oidna sikhi ba masing lising amaga sahum nifuga taruk sore
Nauna laikidrabasing adugi manungda tarukti COVID-19 ki vaccine kaptribasing ni haina mana phongdokle. Meghalaya da hauji COVID-19 ki active case lising ani subna tarit lai ana phongdokladana. Mana haike ngarang patient chambagani pumari disaster khibaga loinan state asida. Hauji phobada mioi lising humputram pari samga kunga mari laina asdagi pakre. Sel yen bagi action lokon araba state election commission da taksin kre. Gopalganj district ki khungang amba ki nupising da sel yen bagi da Bihar Assembly Opposition Leader Teswami Jadab ki mayokta khudak de action lokon araba state ki ruling Janata Dal unit ki lawmaker na state election commission da taksin kre. Gopalganj gi Baikotpur block ki manung chanba Basket Masuwai panchayat na konba Garauli khungang ki nupising da Teswami Jadab na lupa samanga sa pising ki lengai da photo kaplam bage wathogasi lakpane MLA si Niraj Kumar na SEC de iba letter amada haike khungang ado panchayat raj Asia gi manung challi amasung panchayat election lisingani kun mathoi ka mari leinana state asida model code of conduct sanare Teswami Jadab na Bihar gi maruiba constitutional pham ama pairi bane mana dauki batabak do mekhal gi model code of conduct khongoi nei maramaduna EC da mahaki mayokta action logat kadabani haina Kumar de ban tauke makatarakma atopa pau amadana Kenel da tasin bada ahum sire mari sokle Jammu and Kashmir gi Jammu district ngasi kar ama kenel ama ta tasin badage meyohum sikre amasung atopa mari na sokpa ga loina angang amana mafam khangdana lairi hana police na phongdokre police officer labana phongthokpa matungina thautoka ngasi angan bada Jammu city gi matai da leiba Maralian khun manak ta thoki bane magna hai ke driver na control ngamok badagi car adu lambi dagi haidokraga kenel amada Tasinba aduda miyo hum kudak da siki amasuk atopa marina soke. Mikup na hum sing na lainana ba kangan kre. Tamil Nadu da COVID-19 case khara hengalak badagi State Health Secretary J. Radhakrishnan District Collector DC. Kodimak da mikup na hum sing na lainana ba kangan kre. Directive badu irai namita isu tau kibane. COVID hengalak li badu yambana trabasu test positive rate TBR September mari da sada 0.97 orang badagi September tara da sada amayaw ke. Hengalak liba sagasi jamset rabasu state government makata na laisat asing mari laina na crisis lakan ba pamdre. DC sing da thaba circular da health secretary na haike TVR hengal liba si testing hengal pada kinate tawi kumasung tanggai sing na COVID positive case hengalak pada gini. Pima masih tarai lawut sumloy vaccine kapa hengal da pamasung piyam ba COVID-19 appropriate behavior soidana. Ngakan ada pemagna DC sing da instruction PK. Maragasi housing haki mamang da funky ba powder ngasi Manipur da COVID-19 na miyo chama ka marfu dra mga COVID-19 positive boy ba thengna kre loina laisa da sregi miyo ani na laikhitre ngasi laikhide pa makoi ani si tharaga COVID-19 na sian ki ba Manipur ge apon ba masing ising ba ka sanipan taraga mathoi yau kre aroi be da content sing asing maroi ba paw khara asi ba paw dam jari ba Manipur Local News YouTube channel amati Facebook page asidagi yang bhir ba punamak pathaka sari channel asina tom da kanarabadi subscribe to video subscribe to video like and share to kawi gunung tamak bo amukana thakasari